Sanibonani nonke eSouth Africa, sanibonani nonke eSwatini. Solo kusengiyo imbongi lihluleka kuthula Sbu the poet. Kepha namuhla angedeli lokho. Angedeli kutosho inkondlo. Ngitele indzaba lemcoka kakhulu, lemcoka kumtali, lemcoka emfaneni, lemcoka futhi kumuntu lo matiko lo umuntu lonebuntu. Nginesicelo la. Sicela sami sithi ngicela ningiside. Ngifuna kusita abamfana labancane, especially labase primary. Lenkwatiko kunye kunebamfana lokhanza ukuthi abanato ticathulo tesikolo. Kunebantfwana lokhanza ukuthi timpahla tabo bagcoka esikolweni tilihlazo. Esikhatsini lesinengi uthole ukuthi uhlala nagogo, khuliswa ngogogo, batali abekho, ignoring the fact ukuthi basaphila ukuthi abamnako umfana. Okay, angikho lapho. Ngilakutsenini ngiyacela nonke South Africa, eSwatini, kuphi na kuphi la utangiva khona, ngiyacela ningiphe sandla kuloko. Ngiyanicela ngenhlitiyo lenhle. Akusiko ukuthi mhlawumbe ngiphethwe bumphaka noma ngiphethwe yini. Ngiva buhlungu kakhulu uma ngabe ngidabona umfana lomncane ahlukubeteka ngenxa yendlela lagcoke ngayo, ahlukubeteka ngenxa yendlela lakhule ngayo. Kungako ke ngiyacela sibeni munye. Ngithini kini, ngithi ngicela sibambaneni, sisitaneni. Ngako ngiyacela uma ngabe inhlitiyo yakho inhle, livelo noma ke ngithi luvelo unalo, ngiyacela uma ngabe ufisile kusita, shaya kuna inombolo nayi 76085846. Mhlambe uya WhatsApp noma uyashaya lenye 791442 8. Leto tinombolo tami totimbili. Mina ngiseswatini la ngitholakala khona, kepha nase South Africa ngiyatholakala ePiet Retief, eDriefontein ngiyatholakala lapho nakhona. Kepha angisiko mnengi, ngifuna ukuveta lokho. Ngimnengi kuphi eSwatini. Ngiyacela ke maSwati lamahle nani emaZulu lamahle ningiside. Ngidzinga kakhulu usito lenu kuloko. It's not about mina, it's not about wena, but it's about changing the world. Ngiyacela ningibambise kakhulu. This is what I call the zero line. Together we can do it. Together we can do it. Ngemandla nangengane, we are going to do it. The zero line. Kanye ngiyacela. Ligama Nhlonipho Sibusiso Dlamini. Ngiyabonga.